nape ke go tamišela botlhanong la lekgono ke go netefaletse gore ge e le gore bo sa tsebe bosenyi e tlo ba selo sa maloba ka baka la gore lekgono ke se re le kgarebe le e leng gore la re nna ke tlile ka epo ye e leng gore ge e le gore o tlhagelwa ke bosenyi mo e leng gona maphodisa a napa a tseba mo a leng gona gore hei go na le bosenyi kae-kae ge e le gore o kgwetsa kotsi e leng gore ke a sefatanaga le gona ba bokelong ba tseba gore re tshwanetse gore re romele tša tirelo tša tshoganyetso kae-kae ka baka la gore go na le kotsi nna ke mmangwa go tla ka kgopolo yeo ge e se Mapula wa ga Mailula. Mapula dumela hle wena. Thobela se Mankoko. Nna ke go amogela go tsaba ya ka le Mankoko baby. Awa ke la baga ke memile felo le. Ebile re nyaka gore wa tseba o re anegele taba ya gago o re botse gore ka bele gore go diregileng Mapula o tswa kae hle bana sa go mo dira gore ka kgopolong ya gagwe go tle taba ya gore eposhi ke nyaka go e bona e tsentšhitšwe tirisong. Mapula ke le kgarebe le tswang ga Maja Kopromain le e leng gore ile la ba ka gara bothata ba gender based violence. Okay. Ke le kgarebe le reng le bone gore re swanetse re di se sengwe ka bothata bo re beng ka gare ga bona. Ke le ka gare ga bothata bo ka bona gore thušwa ke e hwetše le ge ke le ka gore nka hwetša ba sephodisa mara thušwa e fihle go nna jalo ka ba le kgopolo ka re mara nkebe go na le selo se le reng re ka se šomiša go fihlela maphodisa re sa kgone go aleta motho o le reng wa go hlokomeza o ka ba le thušo e leng re ka ba gona ka pejajana go save maphelo a ba bantši jalo ke yona e diretseng gore ke be le kgopolo ya gore e re ke no diela setšhaba selo se ka se a hlokagalene a go ne o mongwe o le reng o tla ka sona jalo nna ke dirile ka gore ke ile ka ba ka gare ga kotsi ke tswile mara nkebe ke ska ba ka gata megato e ke gatile be nka setswe ba bangwe ba paletswe ke go tswa jalo ke rile ke thuše ba ba le gore ba paletswe ke dire selo se re thušege lefase ka bophara. Mapula ke rile ge ke bolela le wena wa re le ge o nna le maitemogelo a taba tša dintwa tša ka malapeng ga o nyake go tsenelela kudu ka baka la gore e sa go gobaditše o sa le leetong la go fola ebile o nyake gore ba bangwe ba lapa ba nagane gore ka re Mapula o ka o ka re yena o nyaka go phatlalela tša tša ka gae e fela o leetong la gore go se ka ba le basadi ba bangwe goba batho ba bangwe ba ba sepelang leeto leo le sepetšeng epo yeo o e bitšang ka baka la gore o ka re e thuša batho ka dilo tša go fapa-fapana. Epo ke crime emergency app ke leina la yona ka gare ga yona go na le dilwana lona tša mohutamang re bolela ka di-feature ka gare ga app go na le feature e leng gore e kgona go tapa as panic button o no loga ini wa tapa kwa stationing ba go bona gore ke Mapula o tapa a le mokae mepeng o tapa a tshwenya keng ge le gore o na le nako ya gore o ka kgona go ba ngwalela wa ngwala goba wa tšea snepe goba video wa ra wa bothata šibo e na le party e le goreng e tlo report us to stationing ko maphodiseng le sepetlele go gona le accident mo tseleng goba hijacking re tlo ba le di-camera tšeo re tlo le bea mo di-traffic lightseng e tlo no tšea molaetša ola ya romela ka sepitšana o sepetlela sa kgauswi le mo kotsi e beng gona goba hijacking e beng gona re diela jalo gore a ke re a tseba gore balwetši bagobadi ba bangwe ba le go hlokofala mo mebileng after accident ka lebaka la gore a go ne channel le re šomiša gore re kgone go re pega melaetša ka pele le gore ba tle re founa sephodiseng re gape ke na le kotsi ke mo ba go botšiša dipotšišo tše dintšhi tše leng gore di go tsentšha ka gara kotsi kudu jale feature e nngwe e re beng le yona ke ya whistleblower whistleblower ge o downloadile app first page before o signa in e tlo bontšha whistleblower kua o tlhoke gore o ka tsentšha maina goba gore ge o reportile o reportetše moagišane wa go diriwa tša go senyakege wa mo reportela location e tlo ba yone ba tlo no bona rawa kotsi mo ka mo motseng wo goba le gona le kotsi ge o šetse go na le ba diokobatši ba re tsebang gore ba re senyetša lefase le bona ape le tsona re ka se di tswelele ka ntle o kgone go reporta wa ngwala gore aowa moketekete goba jwang šo o dia selo se se jalo location she mara le bona kua mmepeng ba tlo bona gore location iso wa nama wa reporta ke re a tseba gore ba bangwe ba rena re tšhaba go reporta ka gore tabe e ka no bua ya tla go nna gore ao kwena o reportile tabe e jalo taba go beileng re šetse re tšhaba tše dintšhi re a di bona tše dintšhi re tsena ka gare go tsona mara e šetse re tseba gore o šetse o reportile sephodiseng ba ka no go ntšha ba rawa ke mamma wa tlhatse go a tšhabiwa se se Mankoko go ba tlhatse go a tšhabiwa wa tseba Mapula o šetse o boletše ka mokgwa e leng gore kgopolo ye e tlišitšwe ke gore wena o na le maitemogelo a ditlaišo tša ka malapeng a gomme re kweša gabotse gore a se mang le mang a ka tsogang a re ke nyaka go tla ka app kudu a ba na le dikgopolo tša go tliša dilona lona tšeo e leng gore di ka mogare ga app re bolela ka di-feature tšeo
Mmapula ke mang Mmapula o tsere kae kgopolo ka baka la gore re nana gore ke dilo tša science tša matlhale le technology tše e leng gore tshwanetse gore o dule fase o di kwešiše gore ge nka dira se le se batho ba ka golega o motho le matlhale le technology. Nna ke ile ka tsena sekolo go la Masiela Progressive whereby ke kgonne go ka ithuta sela le sela ka information technology also le CAD which is computer application technology. Mara a ke re jwale go tsenelele nga di software e ne go no re ke no tseba kua le kua ka ge ke tlile ka tla ka ba le interview tša ka tša mathomo ke tlo hlakana le ba Mzimba Innovation ba ileng gore ba dira di maintenance part of app. Okay. Ja technology tsona ke na le botsebi mara ga botse taba ya ka e kgolo mo o taba ya app ke gore ga kgopolo botse ya yona le boteng ba yona nka ke concept the application gore e tle e be mo e beng gona go ba e tle e tlholege ke gore taba kgolo ke go no re e be ke no nyaka go be le ntwe mhuto e tle e thuše setšhaba jwale ka mokgwa e beng ka gona gore nka se re ke botlhale go ba lerato la technology e no ba le gore ke thušane go ba ntwe e le gore e thule le gore ke e tla tla re thuša lerato la yona re ka se re ke lerato re tla re ke nka no re ke thule nka se re ke na le lerato la technology go no bolela nnete wena o bone o nyaka go bona batho ba kgweditše thušo be ke no nyaka go bona go na le thušo lefaseng la Afrika Borwa. A re lebelele kamano ya gago le badudi community e ka ba ya Coppermine e ka ba ya kae le kae ka baka la gore app ya e tlo thuša batho ba Coppermine fela ke kua ga maja e tlo thuša batho ka moka ba e leng gore ba tla be ba e šomiša. Ke eng sa go tlhotlheletša gore ke nyaka batho ba thušege ka ntle le gore le nna ke bile ka gare ga maemo a mohuta o ka baka la gore bo ka no dira selo se e leng gore se tlo thuša wena le balapa la geno fela. Mo ke tswang gona kua ga maja Coppermine re batho ba le goreng ore ke re nna ka ga gešo ka ga kokwaka ke gausi le mmileng mo e leng gore re bone dikotsi tše dintšhi di diragala mo mmileng tše e le goreng re bone gore e be thušo e fihle ka pela motho a ka phologa jwale go founeleng ga di-ambulance go tloga mo di beng gona le di-delay tša gore wa founa o hwetše sa nnete gore ntlha le thito ya gore ambulance šiwe etla di tšea nako gore di fihle go rena jwale ke bone gore go bile bohloko ka re a ke re setšhaba gabotse re tlo no ya gana kua kotsing ra no lebelela re tla diang ra feletše ebile re tšale ditshwantšho ra di latlhela dikgolaganyo tša leago motho namile o ne o loba bophelo mo ka lebaka la gore a go ne nto e thušang gore moletša o fihle ka pela re be re kgone go bona gore ka nnetiši ba bona ba etla ba fitlha gang jalo. Okay. O šetse o boleditše gore morago ga gore o tšweletše app ye o ile wa ba le poledišano ya mathomo e leng gore e dirile gore go be le batho ba Mzimba ba e leng gore o šomišane le bona ka ntle le bona ke bomang batho ba e leng gore ba go thuša gore app ye e feleletše e tsentšhiwa tirišong e re tswela mogola ka mokgwa o dumang ka gona. Re na le KAM Attorneys ke mo le goreng ke hweditše ke thupile mošomo gona ke di-lawyera ke tla re ke ba le goreng ba kgonne go bonela pele seswantšho sa tabe ke tlang go bona ka yona ka lebaka la gore ke gale ke le mo go yona go tloga 2019 ke le gare ga tabe mara ke sene o le gore o ka re o kgona go bonala pele gore tabe ya kae ke eng e ka thuša jang e be ba e bona mara e be ke tla re le nako ya modimo a ke re a tseba gore ba reka ka nako ya yona so KAM Attorneys ba re thušitše gore prototype e felele e fetse e be ka mokgwa ka re tša mašeleng di a hlokagala nna ke le Mmapula ke sa ipere ke lebe go sene gore nka fihla mo ke beng gona ka ntle le bona ba thušitše kudu bile ke a ba leboga gore ba re fihlišitše mo re beng gona. Okay. Ponelo pele ya gago ka yona app ye ke efe? Ponelo pele ya ka ke gore app e tšeiwe jalo ka tool e se ka tšeiwa gore Mmapula wa succeeda bophelong e tšeiwe jalo ka nto e le gore e tlo re thuša re setšhaba re tšwe ka gare ga bothati bo re beng ka gare go bona ka gore re ka e lebelela jalo ka ngwannyana go tswa ga majo e le gore o leka go e hola re ka se thušege ka re batho ba nagana ka mokgwa ba naganang a ke re ke bja blame go mammara e re ka tšea crime emergency app ra e dia nto e le gore e tlo re thuša re le ka moka re e hloka re ya bona gore ba re thušo e gona mara go no dia di-campaign go ba go no bolela gore re share molaetša gore aowa gender based violence she ya re kitima a re dien di-campaign re dien eng mantswe ya go tlhoka action a ke ya felo so nna ke re action she ke crime emergency app a re lweng re le maAfrika Borwa re lwe e go bohloko
ko dilo tse di diragalang mo lefase ebile šitše rena ba bangwe ba go ba le bokereke ka re nagana gore awa it's turning to be spirit e botlhoko ka gore tšatši le leng motho wa bolaiwa motho o diwa nto e botlhoko ene a re sa phela ka khutšo a re sa phela ka go ba le phisi meboyeng ya rena goba go phela gabotse re le maaforika borwa le lefase ka bophara wa tseba Mapula re le ge re thoma o boletse ka mokgwa e leng gore app e tlo thuša batho gore o golege pele ga ge ebile le motho wa go košang botlhoka ka bona gore o nyaka thušo mphe sebopego sa app ye gore e tlo ba bjang ge ke tshwere sellathekeng ke a tseba gore nka kgotla dinomoro ka kgotla go go talanyana ba go khibitswana go a diragala eng e tlo ba le eng godimo ga yona app yeo se e leng gore ke tla re ge ke kgotla mo ya ba gore ke mo go e leng gore molaetša o kitimela bokelong ge ke kgotla mo molaetša o kitimela maphodiseng app e tlo ba ka sebopego sa gore o tlo re ge o fetša go e download o signa in e tlo ba le panic button ya go ngwala gore crime panic button ya go ngwala gore rape theft jalo le jalo akere jalo rena gantse le rena le button e le gore e na le ka mokgwa ke le boditse ER24 ya sepetleleng e ba ya sepetleleng ya sephodiseng e ba ya sephodiseng ya ER24 akere jale ke mafapa-fapa jale ge o tsena kwa sebopego sa gore o šetse o e ka re ga kotsi e le goreng e jalo go boima o tlo no gore panic kwa go ya crime a ke re tsa gore e akaretša dilo ka moka o šetse o ile crime bona ba bone gore awa ke crime she ba tla no nama ba bone gore awa a re kitimeng re boneng o na le nako ya gore o ka re rape wa dia bona ka kua le bona ba tla ba bona gore taba e kitima bokakang jale ke ka re e tlo thuša le gore ba kgone go fitlhelela di-sceneng goba melatong tiragalo e sa diega a ke re jale nto ya go tshwenya kudu mo nageng ya rena ke gore maphodisa a borena a fitlha mola go diegile go fedile a ke re a ke gane ba re crime ke ge go šetse go diregile mara ge ba ka fitlha e sa direga ba tlo kgona go hwetša motho wa nnete e tlo thuša le bona gore ge ba šetse ba ya go nyakišiša melato ba tsebe gore wa re mo hweditše red handed o tla gore o o nyaka motho le gore ga motsebe tšea nako e nngwe e telele ke nana le bona ba tlo hulega ba thušega gore a wa re mo hweditše šo ba a šetse a tšhabile mara a e gausunyana ya ba le gore mafapha ka moka le šetse le boledišane le bona šetse ba tseba gore app e gona ke lebeletše bona ba sephodisa ba maphelo bjalo le bjalo ba sephodisa bona re boletse kudu-kudu a ke nyako go bolela maaka re mo le goreng re tlo tla ra re e leke go bona ke jone nto ngwe le ngwe e nyaka go lekiwa o ka se no re šiwe bana ba itšea ba sa ka ba bone gore go diega jwang ka yona gape le ba tša maphelo le bona ke boletse le bona ka ge ke šetse ke boletse gore ga jalo e gona mara e le link motho a ka e hwetša o tlo kgona go ba ER24 ke ba le goreng ba hwetšagala nna rena le bona re na le collaboration Mapula o dira mošomo mo botse ka nnete ka baka la gore re dumela gore dilo tše ka moka di re imelang re phela re bolela re e ba ka re motho o dira metlae ga re imetswe o re dira gore re imologe ka baka la gore go tla ba bonolo ga go bonolo gore o tla le motho a le gare a go betha e ka ba molekane wa gago e ka ba motho e leng gore o lehlasetše ka gae gore o tšee mogala ga thoma bona o tshwara mogala gore ebile le go tšeela bophelo ka go tšeela bophelo e fela go bonela ka re app yeo ke e leng gore e tlo fetšišatše ka moka tše e leng gore ra di tšhoga a ke nyaka gore o wena o mpotse gore ke thuša mohutamang e leng gore o sa e hloka e le gore go na le batho ba ba tlhokang gore ba tsentšhe letsogo gore app ya gago e tsebege lefaseng ka bophara batho ba le goreng ke a ba hloka ga botse ga jalo ke batho ba le goreng ba tlo re thuša gore app e tsebagale gore nka re ka phating ya go e marketa ka phating ya gore re kgone go at least go dira di-road shows go bontšha setšhaba gore e tlo ba e bereka so gore re kgone go ya di-communityng re ye magošing re ba bontšhe a ke re jwale ba le ba rena ba monna ke tswang ba nyaka nto ba bontšha yone ka seatla e ya gore re tlo ba botse yone ebile e ba e gole ba sa kwešiše ba ka se gone a ke re ke ba tšeela fase jalo ke re ke nyaka thušo gore re kgone go fitlhelela magoši kore e be e fitlhe mo le goreng e swantše ye go ba bagolo ba rena mo lefaseng goba re ke re mo nageng ya rena ga jalo ke nyaka batho ba le goreng ba tlo kgona go nthuša gore ke fitlhelele batho ba rena ba government stakeholders ka lebaka la gore nna go edieng ga ka ke ideetse gore e be ka gare ga government gore rena re le badudi re kgone go reporta mahala bona e be bona ba tšeang karolo gore ba re protecta ka gore patelela a o di morong ke be batsadi ba sa le gona ba go bone gore o dira dilo tše di ka bolela gape se se mankoko kore ebile o ka re a ke tsebe gore ke reng mara ke be ke no dumo o ka re
motswadi wa ka wa mosadi ko reng ke be a le mo ke bibile ngwana le reng go tšeka go disappointa ba bang kgodisitseng ke sa re ke a senya goba ke sa re ke ba motho mobe ke bile le pain le reng ngwana mongwe le mongwe ba le yone a sa le ngwana sa gola mara ke bona o ka re a se ba e bone ka mokgwa e be ba no bona o ka re nna ke ngwana le wa go no ya kua a se ke go bele o le reng o kgona go nkwešiša gore ke kwa eng ke ngwana a ke tsebe gore mama a tloge mo lefatsheng a ke tsebe selo ke no ba ngwana o le reng o no phela a tsebe morago a tsebe pele a fetša a re mola go jwala hlakana le kotsi ya gender based violence ka ba ka ra gatelelo go le reng gore ntho ngwe lengwe ke diang ke no bona ke no dia mara go a hloka le o tiba gore nka re ngwana o hloka thušo ngwana o hloka go boniwa se se mankoko e be ke no feel o ka re o mongwe le mongwe o phela bophelo ba a re gane motho mongwe le mongwe wa e phelela mara e tlileng go nna ko re be ke bone o ka re a ke nyakiwe goba ke morwalo be ke le morwalo ka gore mekgwa ya ka be nka re e be e jwang change mara o bona le mengwaga me kae mama ga a sepele be ke na le only 9 years old jwalo ile ka ba le gore change of environment la tseba se se mankoko o fitla poleke ke ile ka dula ka motseng toropong ya Polokwane ke tsena gana kwa Madiba Park le reng la batho so ke dutse Polokwane ke tlogile ga maja ke ngwana le reng ke goletše magaeng ke fitla kua ke hlakana le bagwara ba bangwe dilo di no change jwale ke šetše ke le jwale ke ka tšwa ka re ga mathata dilo di change di ba gampe so bona ke tlhokile a ke re gore ke a ba blame gore a se ba ngodisitše gabotse ba mphile lerato ebile go ne motho ba bona gore a ke ne motswadi a ke nyako go bolela maaka ke tsene sekolong sa private ke be ke ngwana mo reng o fiwa support ye jwale mara support ya the warmth ya mma a ke nyako go bolela maaka ke itlhokile kudu ke itlhokile go fihla mo e leng gore e be go ne le tšo le reng ke a di dia a di gabotse ke tlhokile lerato le leng gore a sa ka rutiwa tše ding tša bosadi bophelong baka a sa ka ko re go beiweng fase ga ka go mpontšha dilo e be ka maroga e la gore motho a se ka dia eng o sa ka ba botse gore di a jwalo o learn something from go no learn from yourself wa tseba Mapula ke sa go tsene ganong ke a tseba gore tše ding tša dilo tše e leng gore wa di bolela gona bjale ke dilo tše di go kwisitseng bohloko ebile a o nyake gore batho ba nagane gore wena o tlile go anega malakane a ka geno go taba ya ka le mankoko baby a go bjalo ke dimo ka re o ka ruta bana ba bang ba e leng gore ba latlhegetswe ke batswadi gore bophelo bo bo ka mohuta mang ka baka la gore na le wena ge re bolela ka yona tsela e o mongwe wa batswadi wa tlhokagala ngwana o šala e ba tšhuana o tla bo ruta ngwano ebile o ruta le batho ba ba šalang le ena gore o hloka eng bjalo ka ngwana wa tšhuana ngwana o e leng gore o lobile motswadi wa gago ra tseba gore re na le gore Mapula o kganya gampe o nagana re kena tšhuana nnoši ke dipolelo tše dingwe tše e leng gore a di bolela go bana ba e leng gore ba tlhoka batswadi bjalo ka tšhuana ya ngwana o e leng gore mengwageng ye senyane ye lesometee o tlhoka eng nna nka re ka re tseba gore bophelo a boswane go mang le mang o na le se a sepelang ga godimo ga sona go motho o le reng gore ke tšhuana e fela wa thegiwa ka gae goba o fiwa lerato le lengwe le le re ka se le tshwanela motswadi a ragane mara ikemele kore ipotse gore I'm doing this for myself ka lebaka la gore motho mongwe le mongwe wa iphelela ge o ka tla wa nyaka go filelwa gore o swantse o biwe pele goba o fiwe attention goba o biwe gausinyana o tlo kwa bohloko no lebelela mo yang never give up kore o ska ba wa lebelela morago o skebe wa ba lebelela gore a ba ntiele so nka se fihle mola seo se naganang seo bang le thuto ya sona ka tlhogong ya gago direla gore o se tsweletše le go ka ba boima jwang kapa jwang ke tshepe kore ke fela ke bolela ba beng go se lena gore go tleng ga motho mongwe le mongwe lefaseng there is a purpose nto swantse o ide kore find it in yourself gore ke tletšeng mo o swantse o itsweletše no matter what a se o no tla mo ba re ke khapile ba a go kgone gore modimo ka tša nako a re ke bopa motho go gore a felesetše bale there is something you came here to do inyake o inyakešišene o fihlelele mo go yona there is a picture there keep on painting until you have the full portrait eno tseba ga botse gore a go bonolo gore se swantse sona se o se nyakang a go bonolo ka nako ngwe dimo ka re go ka tla motho go botse gore Mapula bokgoni bja gago šibo
mapula se o setletseng lefaseng ke se le se gata-gato e lie a go kara go botse gore a se wena tšhiwana mathomo o tlo kgona e seng gore re go emele o dire diphoso re tle re go botse gore ea ke se o setletseng lefaseng. Okay, a re ko molaetša wa gago ka kakaretso go batho ba e leng gore ba letile ka tetelo ye kgolo ba letile app ya gago link ya mathomo e tswaneng link e tlo tšwa lehono so link ge e tšwa first ntho le tlo hwetšang kua go app a ke re link o ka no re go o tsene kua linking o tlo kgona go save to home screen gore e šetse go le agent o no tsena gana kua home screen ge re šetse re emetše app gore kgone go reviewa kua play store re kgone gore re hwetše as mokgwa wa app re le first tšhaba so ga njwa le šetse le link so a re no tšeang advantage ya yona go no re tsene request kua re šetse re emetše ba sephodisa gore re fetše taba le bona re kgone ba utša le bona ke a kušore ga jalo le bona ba bona gore ao thušoše a re ikeretšeng advantage ya yona. Alright. Mogolwana le wena Mapula re fitla mafelong ka gona ke be ke no dima gore o fe batho molaetša ge Mapula a bolela kana tsela yeo a re link tšwa lekgono ke dumela gore wena go fitla lekgono lona le ke meleng gore o šetse bile o e bone o šetse o ikwešiša o šetse go boditse gore o tlo išala morago ka tsela ye feng wa dira eng le eng mo go yona o go file setshwantšho sa app mošale morago di kgokaganyo tša le ya go ba o hwetša bjang ke na le Facebook ke Mapula Mailula Crime Emergency ke go TikTok ke Mapula Mailula 2 go tše dingwe a sa hla ke fihla ke sa re ke ge nako ntše ya o tla fihla okay Mapula ga Mailula go tšwa ko permain ga maja ke thabetše go bolela le wena nna ke thabile se se mankoko okay ke yona ga re ba ya go tswa ka mokopermain o tlile ka yona app e leng gore ka nete tlo thuša nna le wena gore tše ka moka re di sokolang e ka ba bosenyi ka ba tša maphelo e ka ba dilo ka moka tše e leng gore nyaka thušo ya ka pela ka tšona re kgone go di fihlelela re fihla mafelelong a taba ya ka le Mankoko baby ke timela go YouTube o ipsene o ke gore ka bolodo kgaolo tše dingwe tše e leng gore di go fetile o ka ithuta eng go tšwa go tšona go fihlela re kopana gape la bohlanong le letlang tata.